Bul insan, alim insan, bul jağı Saudiya, nar jağı Amerika, bardıq жерден басып келіп, көптеген оқушыларға лекция айтып, шәкірт шығарған инсан. Бұл бірінші амалы артында илим қалдырып кетті. Пайғамбарым, досың болсын дейішке, жеңіл өтіп, қабырдағы сұрағың дейді. Машчуак ажы үшін, şu бізді бүтіріп кеткен 500 студенттеріміз, 1000 студент балдар қыздарымыз Құран хатмы қылып, бірден екіден хатмы қылып қойышты. Мына Бишкектен Түркияны көздеп самолетқа отыратылық. Bir çoğun kitapты Bişkekten uçup Türkiye'ye жеткенге чейин бұл кişi tamam bulup tüketötele. Kitapты tez okuş var. Tez okuş menen birge düşünüş var. Düşünüş menen birge esse saktap kalış var. Allah Teala bu sıfatlardan bardığın bu alımımızga bergen ele. Ustazımız amanattan kutuldu. Din nasihatlarını ayttı. Günü tünü de hizmet kıldı. Siz menen biz oşal nasihatlarını uqtuk, ağa amal kılışımız gerek. Amal kılmasak ahirette ustatımız her birimizden soraydı. Her birimizge amal boldu. Oşal nasihatta aytılıngan siz menen bizge ayeti karimadagı, süyüklü peygamberimizin osiyatındağı darslar ağa amal kılуу siz menen bizge amanat boldu bir tuğanlarım. Allah Teala bizge bergen belegin baktay albadık. Bizge bergen bağsız bolgan ilimdi baktay albadık. Alım öttü, ordu boş kaldı. Bирок bunu hiç kim toluqday albaydı. Allah subhanahu wa ta'ala ustazımızın ahiretlerini abad kılsın. Bugün kündeki suraklarını Allah cengil kılıp, bara turgan kabırlarını cennet bakçalardan bir bakçaga aylandırsın. Bирок караң устаздын улугдугун. Ошондой жамаат ишин таштап, башка бардык нерсесин таштап ушул жерде устазды сааттап күтүп турат. Мен де жаназасына катышып барайын деп. Keçe şam namazından keyin telefonda söyleştim. Damıllam, Molla Sadır Damıla ötüp ketti. Üyüne varsam alık şimdi ayını alıp ketiptir. Men üyüne, Damılan üyüne varsam Sadır Damılana üyüne alıp ketiptir. Bara albay kaldım. Kişine orup durat elem. Desem ustazım, özünüzge jakşı karaң. Siz ümmetke muhtaçsız. Ümmet sizge muhtaç. Ben ayttım, Çubak Damılam, siz özünüzge jakşı karaң. Biz ümmet sizge muhtaçmız. Dostlarım elek etip atat. Damılla, uşuntup şamdan keyin bir top süyleştik. Sadır Damılaga dua kıldık. Bирок saat 11'lerden keyin 12'den keyin sosyetlerge Ustaz Çubak'a dua kılыңыздар. Ustaz katı ağırıp kaldı degen bir jariya çıkıp kaldı. Ustazdın hizmetini kılıp batasını alıp жүрген ulanga baylanışıp, ulan bul жалган. Жалган kabardı kim tarkatıp жатат? Şamdan keyin men süyleştim ga. Tamaşalaştık. Jakşınakay. Desem yok. Ustaz çın dedi. Ustaz hazır doktorxanaga alıp bardık dep. Urmatlı Müslüman bir tuğanım. Tüngü saat 3'ten 25 minut ötkönde kayradan ulan çalıp. Ustaz amanatını Allah'a tapşırdı dep. Sizler de botuday bozda bile baktı. Allah tebarek ve teala öz rahmetini alsın. Uşul tartipte atkaralı. Sorayım sizlerden. Biz bilgi olalı. Hurmatlı Müslüman. Dağı sürene. Halkka çırkamayacak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilahe illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar ve lillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ve lillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilahe illallah.
jilmaymiz, tinch turamiz, tartibni saqlaymiz tuyg'anlar. Tinch turamiz, tartibni saqlaymiz. Shurqamay jo'q, oldiga jilmay jo'q. Takbir aytib turamiz. Qaytaba. Allohu akbar! Allohu akbar! La ilaha illalloh! Allohu akbar! Tartibni saqlaymiz tuyg'anlar. O'rnilarimizdan jilmaymiz, tinch turamizlar, tartibni saqlaymiz. O'rnilarimizdan jilmaymiz, tinch turamiz. Sog'lig'ingizlar tuyg'anlar. Allohu akbar! Allohu akbar! La ilaha illalloh! Allohu akbar! Allohu akbar! Va lillahil hamd! Vaqt. Jamoat o'rtamizga shularni ortga. Savozni buzmaylik, jamoat. Hurmatli tuyg'anlar, tartib shunday. Hozir janoza namozi o'qilib. Janoza namozida 3-qarimiz mingdagan xatmul Qur'onlar tushib o'tadi. Baringizlarga rahmat. Shu yerdan tarab berasizlar. Allohu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لشيخنا وأستاذنا، اللهم اغفر لشيخنا وأستاذنا شيخ شباب يا رب العالمين. اللهم اكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم لا تجعل قبره حفرة من حفر النار. اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر له واعف عنه واجعل الجنة مثواه. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الرحمن الرحيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي خلق في خلق الرحمن من تفاوت سماء الدنيا بمصابيح وجعل جهنم وبئس ما نسمع أو نمسكهن. Ağlımız şu ağacının ruhuna bağışladık. Allah Teala Allahu Ekber. Hurmatli cemaat, hazır azan aytılıp şamaklar vardı.